Draga djeco i dragi roditelji, ja sam Tatjana Udović i ispričat ću vam priču o Mucku Bucku koji je živio zdravim načinom života. Hranio se voćem i povrćem i bavio se sportom. Pa poslušajmo bajku u stihu na čakavštini pod nazivom Vege Mucko Bucko. Vege Mucko Bucko. Bil je jedanputa jedan Mucko, kiva obrazek bilje Malićo Bucko. Zato su mu tako ime i dali, Mucko Bucko svi su ga zvali. Jedan je dan Mucko lačan bil, otprl je frižider, pak vanjega žbalil. Žbalil je vanjega, žbalil je jako, pak zidejun v zrak skočil, lih tako. S frižidera iznel kompir, merlin i glavicu kapuli, pest graha i fažola ki se lahko muli. Se je to vapadelu hitil, nalel vodi i narezal kumadori, komadići tikvice i jedno malo soli. Poriluk je narezal na komadići, a nutra još hitil jedan česan mići. Mešalje Mucko tako sve vapadele, kad je bilo gotovo, napunil do vrha dve vele zdele. Prijateljicu je zval da mu se pridruži na obede, da do njega pride i za stol sede. Zdeli su s gušton vaje spraznili, od Muckotove maneštri siti su bili. Mucko naš verduru i voće ji, zdrav način življenja njemu strani. Osinča se hrani tako lepo zdravo, bavi se sportom, trenira svaki dan pomalo. Trebalo bi tako za zdravje marit, pak na neke niš va živote falit.